Auntie ngebizo ngingu-Anika Sibanda, ngingumrs Chuma. Alright, le group ivelela nga? Igroup le ivelela ngaseNtulula School. Ngolivela eNtulula. So wena uyini lapha eNtulula obuthanise oyenza iqembu elihle kangaka? Mina ngingugogo wabantwana, njalo ngingumisi wabo. Ungugogo wamatshitshi? Kunjalo ngutitsha wabo? Hawu siyabonga. Ibunjwe nini? Ngibona itha kuhle kamnandi laphana phambili stage. Le group yenziwe nini? Asikho kudala siqalisile, silenyanga ezintathu kuphela. Injongo yethu yikuthuthukisa isizwe, sivuselele lekusasa labantwana, sizame lokubuyisa isiko lwakithi. Abantwana baluthandile kakhulu uhlelo lolu. Ngingathi mina nje ukufika kohlelo lolu luvuselele injabulo eningi kakhulu ebantwaneni, ngoba esikhathini esiningi nje masibabiza babuya ngobunengi njalo ngenjabulo kakhulu. Hayi siyabonga. Usisi oseduze lawe lapha yena ngubani? Ngithandiwe Ndlovu. Singamatshitshi ayeNtulula. Mabesifundisa laphana bafuna ukuthi siziphathe kahle njengoba besokhanye kulambo isize ethu eziningi sezilabantwana. So thina njengoba besiziphathe kahle lathi sagcina untombi wethu khanya kubajabulisile lokho kakhulu. Lathi futhi siyajabula ngoba labo bayajabula. Siyakufika noma kanjani, siyakufika noma kanjani, siyakufika noma kanjani, siyakufika noma kanjani, siyakufika. Saya Mina igama uXolisane Sibanda. Mina njengenkosi yabo uche ophethe lelo qembu elamagugu esizwe. Mina ngiyabonga kakhulu njalo ngicabanga ukuthi ngumbono wami njengokuba siyakubona umhlaba wethu usuchabalele, lazi siyababona ukuthi abantu bethu besebelahlekelwe yiloko kuthiwa inetwork esingakutsho ukuthi kufanana lefoni ukuthi usiko lwabo kumbe lezinto abazenzayo ungani kazisekho lapha thina ekukhuleni kwethu, kodwa sizama ukuthi sibisele esimeni lesi esakhula ngaso thina ukuze izinto ziqhubeke kahle. Sikwazi futhi ukuthi masifundisa kanje singakhona ukuthi sichadise lathi masingabadala sikwazi ukuthi siyaphinda sinqobe ezifisweni zethu. So mina ngilifisela impilo enhle, ngingafiseli mina elami iqembu nje, ngikhulumele emaqembini wonke ukuthi bakithi esikwenzayo ngicabanga ukuthi lezulu lingana uma njengoba siyabona ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kikho esikwenzayo, njengoba bese silahlekelwe ngamasiko but siyafisa sisonke sinje siyitsholotsho district ukuthi asizameni sibuyeleni emasikweni wethu. Yebo ke ngamafitshane nje into engijabulisayo mina ukuthi sithe siqala ukubumba kumbe lo msebenzi kumbe leli qembu sisesigabeni bebekhona abanye bengani bayaphikisana labo, kodwa ke okungithabisayo ukuthi abantwana babo ibabonile njalo nabo bakubona ukuthi hayi lokhana njengoba kade bedonsa izinyawo lokho kuyinto lokho kunjani kusisa ekuphileni emasikweni ethu ukuya kuNkulunkulu ukuthi the way ebesiphila ngako masingabambana yonke into ingabuyela the way esimeni sethu esakhula ngaso. So ngicabanga ukuthi bonke nje bona abakade bebona into ethu ukuthi hayi mhlambe engcenye akayihambi but bayibona ukuthi iyahamba. So ngithanda ukubonga kibo kakhulu la ngothando la ngenkazimulo lomkhuleko kaNkulunkulu ukuthi hayi bakithi njengoba selibonile ukuthi into le iyahamba, ngilishayela izandla ukuthi kusasa asiqhubekeni futhi ngomsebenzi wethu omuhle ngokuzayo. Siyabonga Nkosi enkulu. Siyabonga.